selamı hem bereketi gelirse ile muhterem din kardeşlerimiz ve mehabbet, iyilik hem merhametlilik gibi mengerek kıymetlerden nurutuğa hizmet eder. Müslüman ümmeti turmuşu kurkem gameller hem boşlanmışlar bilen tulu. Savabını kesep itüde yarışırız hem yarışta ollaşırız diyeler Kur'an-ı Kerim'de. Türlü millet hem din vekilleri dost tatu yaşayan Tataristan'da Kurban gayeti zorlap uzdırılatırgan en yemli bayramlarının birisi. Bu yılgı Kurban bayramı tağında tantanalırak Xuday yardımı bilen barlık işlerigizde uğuşlu başkuruğunuzu tiling. İsmi bilen muhtaçlarını aşatır için Kurban Şah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Al-Mustaqim. Sıratallezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamidah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. سبحان من أكرم عباده المؤمنين بالشهور والأيام فصال وأوجب في هذه الأيام على الأغنياء الحج والطواف بالبيت المكرم عند الكبير المتعال. أشهد أن محمدا عبده ورسوله إن بعدد من قعد وقام. صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وأمراء الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وناديناه أن يا إبراهيم صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salavatlarını, zikirlerini kabullardan eyle. Kılgan namazlarımızı, tutan rozalarımızı, biriyet sadakalarımızı, şallaşak kurbanlarımızı kabul eyle. Borçların tölevde cingirlik bir. Hem de ey Rabbim son kısılışlarımızda, ahir mesutlerimizden Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diye tefsinen engelip karşına kuşağı nasip